Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kinong ilam jakaseng Hill Farmers Union Central Body hakakat arterek mentau nailor arajar arpo. Kilapan scam yakit khot bat ikinong kitkam bapura jongka Hills Farmer Union West Castles District haka jelang kebalalong hapok nongstoin. Yakini kinong kitkam lapan scam dau Presiden Rangba jongka nekaseng uba Komanda Shangpliang ringkat kejingran lang u General Secretary uba Alphon Bird Carson Teo lembat kiwe-kiwe kinong ilam jongka nekaseng. Haka nekasngi nakalyang jong kinong ilam ke HFU Sengkemi. Lapan scam yakit khot nong kitkam jongka West Castles District bakantop yu Presiden uba Zasius Tempun u General Secretary uba Lumlang Khars Imle lambat ki arpongon kit khot ki ba khmat e ma ongno HFU ning latrika mentala asnem maisnem bangilang aktif ha dan rei West Castles District pada midang yo minta kasih yang ngamut berkong harta kalian iki nidiban but ik nuksa hagajing eteli balai kejing eteli kalau kabor nidon benta banyalang bikin udah hoi wala da ngimpat bit hadu kata jinang kita Andrei, ni don ke bersutu ke bau belai wai ini, kumno ni nyalam di kiloran. Nah kata-kata, ni keren, ni kejinang besar lembah wai di kuat ini. Shibun kiai di Bangla, mendangan keren itu wai. Nia ur syakang kajing kuat kilo, nia ur syakang kini di isu kebun. Dalam tang kawai solution, bakata solution wai unity kajing ya. Kan bau nomor umpan yang terlebih. Minum bakal change ni. Baka ni scam, baka ni ka district, ka HFU West Coast District, ka nomdai ka HFU ka Bayam, nomdai ka dai ka HFU ka Bayam. Kiba pun ki isu ki bangila banyak keren. Kita arep ta ka hil semainil ka baka trai. Kawai banyak keren ki isu namata. Isu ki badai ki general, ki badan hako ka district bak ka meglia bak kawai. Kabat ka hil semainil kalau bangin betin lenti kino rap. Kamut bakahil semainan kan isu dola baik tangnya kita ke isu. Hidapan sutu bah kino yala. Bakahil semainan keriban betin lenti. Kumno bangin sengi kita kam rajong. Kumno bangin sengi kita ke kooperatif seti. Niladan kejik perkat nak kalian jong kahil semainan. Baya ke third Meghalaya Farmer Parliament ngin penlong hako West Coast District. Kalau di bandong hau ni ubnai Disember. Dari nama tadi jinja juga ke kelam. Mimpi langila yang belum ikut. Kau kami Meghalaya Farmer Parliament. Kami Meghalaya Farmer Parliament hangni kinsyong ki hea sarkar berakai. Nangtai kinsyong mengrep bat untli jikli lagi bagi hak. Kata kadai kami Meghalaya Farmer Parliament. Para mengrep anong yaki. Kahil samayan kamdai kata kaseng kabangin rak tanya ki isu banlek bantiet ya sekretariat. Nimdai kita ginong yalang banong mengipin kinyo dan ini gendang ya lagi jok sekretariat orang itu Hendrai dah jadi syampang ngila penderung klik bangun raya ke first Meghalaya Parliament hakadi barang kuwen kini ke parlimen ke jogi kadai kabala amen dekat kabinet kabala pedian dekat kabinet nimlong nang isu ke sarkar nimdan syur syabar ke sarkar nama kata-kata PUI ke shiti ke bangin itu bagai ke bangin dawan ke sarkar ke keluar dan khot penyusun kami itu kerja keren di dalam kam ayun di mana apa kumunong yalam ngawak benia ngapet dan kan teli kisnau kan blok dan alfa like teli kisnau apa yang blok mau kawasan dan shispa sautli kisnau Maidan blok kidan shispa sautli kisnau mau cendrut blok kadang hadun laispa khatratli kisnau nyospa kendai nyotli kisnau kidan apa wasasian sawat nabi kanu nak kita kisnau kabamdan kinurap kanu nak kita kisnau kabamdan kinurap wa nabi kegorman kelakang yang kespo nadung hajar kecau kelaban Hendrai kanong ini hadu mentah di dalam penduduk kamdawai
bantu ya umat uban dia. Government kadang yang organic mission Henry hadu minta dekis patri training la pulau dekis patri conference la pulau bani kerana organic Henry hadu dia terikan menyentuh TV tidak sedang zero mano kalingkha kapon mano menteri dan saya minta ilas sedang berperform di grup jam di nomor bantung yang tip oyster namar bangidan yang project cita ke mushroom kapan nilai asai ya try party apteng line work away ke yacht corporation na Japan kabar ke government Meghalaya badkala kapalai ke hills homa indian kene cita ke mushroom manamai bi ke hills homa indian kan sa shimti badshna ya tau chips namar yaw ni cita ke mushroom Nidangkam ban bed lu sembai ha udieng sort belai udieng sort tumisane nyim penangkam ye syaitan asman kembang tinjnam Henry mendang itsa dangkam gini itsa snatch si gini bat nidandru kacing temu balada kinong yalam kijongi kini kinong yalam kiba dak cindram ngikwa amara yakni factory nak bencana yang chips hal ni aku was kasihan. Nidar dia aromatic mission. Kapag ginagawa ni kinumrep, bandit pet ya kata fair kalau tung ya atau lemongrass, baru dia pelang, isna niang, kador jam pelang, kalau arpau tinggal, kan arspa tinggal syiritar, kapag tahu. Kinong kayi, kibana Andhra Pradesh, kibana Gujarat, bapa Delhi, kota terter. Kila dapat ya sign MOU bagi government bantiye yang ni warmate kadang penyang kami nau pelang. Kibun kita kaji ni kita jumpa dalam seni di Baselen. Hamau sendiri saja bagi latung yang pelang dengan keras. Tidak menin ilawan Soviet economic application bagi kuah ya ke installation dan ini kuah ya ke machine 5 ke MBA office bahkan ai yang ngiru bagi senam penyang nau pelang. Presiden jongka Central Body yang shipnya kini ke benta ban penskem yakinong kitkam jongka Hills Farmer Union West Kasil District.